Ko te kapahaka, ko te Wharekura o Ngāti Rongomai tērā he kapa kua roa. E whai wāhi ana ki tēnei o ngā whakatautai ki tēnei kaupapa. I whai wāhi atu mātou a Aukaha News. Ki te kōrero ki rātou me te kite atu i a rātou kaupapa. E whakarite ana mō te mana kuratahi. 2025 Huie tai kia. Ko te kaupapa o tomato tū, ko te maramataka Māori. Kare e te tangata i te mōhio, haha te maramataka Māori, haha ngā ingoa o ngā maramataka Māori anō i nārera. Kei mea pai kia mōhio tōku kura ki ngā ingoa, o ngā whetū, o ngā marama. He mea tino nui, te mea kare te maha o ngā tamariki e taina te tū ki te papawhakatū waiwai mō te āmotu. E taina rātou te tū ki ngā whakatatai ārohe anaki. Me whai kōtua ahau ki tōku rōpū, nā te mea e ki tōku tuakana, me nā perangi koe kaitātiki me whai kōtua, me kei kia rātou ki te kupia me te papahau. E hikaka ana ka tamariki katoa ki te tū, nā te mea kei te tū e tehi tau rima. Ai, he hikaka ana rātou. Kei te whiringa rārangi tēnei rā, so he tino mataku ahau. Tōrau, rua, tai, tupua. Ka hikaia te ahi o Maumahara I au e tamariki ana, ka huna I te mea he whakamānoku. Engari ēnei, ka harata anō nei kei te tū ki te papatū auai. Reanga anō tēnei whakareanga. Huri noa I Aotearoa, au e kōrero ana. Kaua mō te Wharekura o Ngāti Rongomai anehe. Kei te kite I te kiri maia I roto I a rātou katoa. E tānau te tū ki tāu ki tino hoa ki te papawhakatū waiwai. E tā hoki anau te whakatinana I ngā mahi arihia ki te ao. Tino hikaka ana ahau. Nā te mea ko tēnei tōku tū whakamutinga mo te manakuratau. Wehi ana te ātāhua hoki o tērā kapa o te Wharekura o Ngāti Rongomai. Hikaka ana rātou kia tū ki runga I te papatū waiwai nei ki te manakuratahi 2025. Āhea, tūwai tēnei kapa o te Wharekura o Ngāti Rongomai. Mā rātou te rā tuatahi hei whakakapi, hei te haurua ki te rima karaka e taima I te ahi 4:45 PM. Tērā te Wharekura o Ngāti Rongomai, ki konei haurua ki te ahau whā ki te rima karaka hei te mane